kugendereza ahabwe nshonga yesho norebe ejo byo kubasa kwita obutare bwe bwatarika kubuminga kuburka tare nikimuka ko butari batanuka kugarukanyima so imbera n'ukwere imbera ne betarije umukanto atino options nakiri twareba UPDF yatsimba line ne rwo mu Kongo nega kuno mu ihanga ahabwe nshonga yashike dukwemera kajya niwegi the so called standby force tene Kenya mbere so yeta kwasa kunyambara ABCD fugiri ntina hamuru megache andi tutumekera korate ko katirista basarikara ba Uganda bo UPDF ya waturo kugereta ahinaza kushikiraha eroreza zatangiye kubatashya mu ihanga y'abari Uganda hari yagaruka n'ushuzo kagari mu Egypt ko tuje kutunga presa bakwa bazine get to know exactly niki kiri mu Egypt seru mu biti bintu tukabwa mbere no twabheza tujagaruka rizoba twenda okutera toki mwaka oguriyo n'ugwa ikibuzo cyangwa kinguriyo guta omuby'obutegeki umwaka oguriyo n'ugwa guta gwagenda guta turi mu December mu kwezi kwa muhero umwaka ogo kuruguko kubanza kutata December umunyarwanda atekateka mu politics shaping gwezita niki ekitwerebe cyari tutera hamwe isho munonga mwako gutsigire cyo position gwaza futsigira ki government gwaza futsigira ki buri kimwe cyo kituteka mu kintu ho political touch ebyo abakugubari aha mbeja kutuhira yeba kuteka baje eki kikamanyisa cyangwa eki kibe kimanyise cyangwa eki tubitere muto kiterebe relevance ya bininga sho akakwata kibine nibyo gutegeka mu yangarite Uganda amakuru ya 23 sofa nzuzara mushahiti ya kashatu kandi ndikati ya mchikumwe mu studios mumwetamu nikurga ahashonda hariya ahakira kushitama kandi nakora to ho mwami Jonani irakariya banyigirwe andi bamweta amukuru nyesiga ashwege mbageto kubiri bageta pola bahora kuri gusa tegerize hono rebuka magara nawe nije kwa tuyingo mu dakikanje no manya ibanda tehi we forgive him ko at least nije kwikambwire ndabasa futa bitafara amuna mutse bakore Sky TV dento obere munonga bwana political surgeon abaturikirize n'abakutureba ko musibere konje amazina isgoma mu Rubarema enzaro ya karamura n'ingoma kabura town council Rwampara district kandi baro mu Kishogu ashashe n'abanyayuganda abahangariro mu myaka 3 na mushanje yo kunyigwa nani ndeba natunga chance nonje natambure njure ekuza kusti yatia kurgo witkaramurani almost access road ezikujo must zona miziga zishazira facto wabanza kunterera yambuza nguru noza kuto mutawi namya ngwite ba activist tukura kutwaye kai tukujaki ayitukuza kozi warga waza kukachibaya omuri icyo kishara harimo mfreje ngamkaga yonesha zero rukuto warga nyakayojo kuza kachwa na chorti azitkunyiza na meya wa stage hangira ngo naenda shifuki naturanya kayojo nkatu wala na umwebe mbezara atari yorukuto you must sense total danger enkuto tiro rwari rwenkuto twakora bikimwe cyo nakonora abo tukugambira abapo akapera mutira kubagambira bono banyantahurira so nyigenda tuno kushora tukerwana kanyendeza bari bashoje kureba no kurutsa ko okay papa cyangwa no kunumero ndarisho ebare kwisho Jonathan yabara mutekasa program wano urgaga indiga kaza konka aho kwecengere mbera na ko mushanka munani yo achiba so ejembera iyo guyareba najihona konkabije abankuratire nambo no mwamwe kamagara no kumhishara amizgo gasharo indra yagomba gasharo okay aho abantu bagamba aha bypass arono bautaho har kumunonga ako ware motoka yagumetinde kugatahamu kugakubagari noreba ngo cacarenga konka ni manyango bundi kacebeze naza kuri nguruzayo mbeninga mbronka bere nyuma mbeninga no mwami takatahire nawe ni one of the educational inspectors oko witukazo haza ni wako bembeze ya patriotism
mwankangira kumbuza patriotism kugira abantu muyinkoreye bomwe hati umukuganira kwitu akangambira hebya bya education ngore cyo kwita incidental running umushomesa natereke cyata kito mu class wono bako batari mu mwana rebaho ashanga yayegire ki abatari kitari purposeful kugira ngo system kucega kuka acega abo kubacuro mucyaje kitari Harrison yabare munonga ngo bageta incidental running hati nyo kubira kari yabanyigirwe harimo nabo ngushanga banyigirwe incidental batakitira Harrison brad nicyo kurebera mu mutajya kanosho birira kari yabanyigirwe kunyuga abo ko abantu banyigana bo nibinji ukungambira abanyigirwe bacukuka because kugamba umuntu nyigirwe no kugamba umuntu ortiroti yarukora hato ogwa nyuguruka bana barukora hato banje kurukora nkana anyugwa waje tegereje so it is the other way around but me as Jonan ndumugize Jonan iraka ry'abanyigirwe wito nakazo Jonan ntabwo shoma Nancy ari pono nyine abasaya sabo kama Nancy kukana jikoro mu mbereje akatiji kanya shanga mu this field kukawari tarya nibo kuje ibaro nokora muno however much it is much uzao habantu para batere bikatuza microphone ngabachara Bwana Paul ariho kanatsigambira hwa hariho mu Nigeria akakansoringa akakora orientation on bana ba graduates in order to be on a good course noza kora rogo kole science manya doctorate manya kole engineering ataza mu politics gap the best courses the best professionals between a law between a civil electrical between a medical medicine and what have you and we neglect politics. But those brains must come to politics because at the end of the day, politics is also shaping all the professions. So don't be surprised kujya musaba science abajata bona bari hati gizeka mugano nza kumbuza cyashomere kamagaya tegwashomere kananga abakerereze no asa kwa bashomere byo biri music dance and drama I don't know I wait for it kamagaya twasa special so mwamisi ramutse bakoreba imbaramutse ya munonga bakoreba Sky TV na Turari kuri 5 ntangira ba panelists bagenzi banje kutandikira nshonga yawe yo kwiha abasirikare Kongo realities cyijumbo na ku Kongo ni nakarurebero 20 and we are seeing this president raising security ngutekigenda you see akaruru kari nkirebero 20 akabiri kasarati no kariyan kirebero 20 hati babembaza participate really no reba wandi organizing amon it is very disciplined tien twira obusheme kwantu enda security rukumaro wiro obwo omurkongo so mbero 20 how do you say ngu tochigenda that is one so that is also another side of Shekedi two anyenda gamba cha amon obwo bino ijaje bota kukigamba ngo ijaje so wiro wingi ni cyaba kiri kintu kiri munonga no mutwe mbi kureba umwana bwa ngutiyara mitsishe ngo nubwo teja na mkavera so it becomes no wait cyaguye mutwe mbi bahamwana ubwo teja na kavera tiyakora mtsinje manyisa munara mtya kavera so it becomes very indisciplined ni kitere muri kisani kibi nanko nogera ngo nyuma abaje kwizereje ukigambireho ninga hatu ubwo nkajyo tazanye mwaziyo nizereje ubwo betagwiye kadi yungu kwijabundu ngo kadi najya ati nisima government atanijaje nango nubako atagisimire atereze kishani atijya tazeri izoba abo kugira ngo enzo ratiyagwa nijaje so becomes very indisciplined muragwejegire no kubona so hati batakuza kumkwata kubi yes ako ize nasimu bibire Tanzania kushasha nawe he has been complaining of the lords in the first district no now so tu echa kabiri akuchero kabiri notiyamba no yamba government oye gisabantu bwanyu ko baruga kumbe bishara that would be very no wait hati
it becomes very also nemufembi kwija Paulo woriano ijo mu radio for example TV for example in a program hati nyenye siga na kutegera nkamadara na kujya tukatwe nagumanyemerero mu muhanda iwiwe nkai wori kumanye cyo kuza gukora nikikwetengesa ya ganda mani kurga madara uketorora ukaretwa naho umuhanda gutari. So that is what is happening with water. Namazi menjura tutungere takagwaga. Maybe we can say that umwaka ugu bitaka tungere njureti konka for the rest of the years taratungere njureti kwinganeti konka abo kugira ngo amezi gaturangara bo muhanda gwago ugutwizira tukijana tugumansta mu ntungera mu nyangwa bakwita kucungera. So ko kucungera amezi ago one gabanza gagaruka nyuma gaceza garuka nyuma gatungerondera umuhanda gwago alternative. Yes, gerondera amezi gerondera alternative path. So gehendera getorire konka still gatekwa gumzamu abo kuba altitude yenso kweri kuba negenda netana gatekwa kugenda gakuronda the lowest altitude kugira ngo nga flowing kuri hakushuma. So it is up to ngamizago ngeje gashara wingutu sato shanga nyonye sigana arabaho Jonan kuyayija yashanga guga gahugukire garabero muri yo gumuhando gw'amezi hato watekateka ngwenjura yagwa nyingi nebetagwa kugira ngo yarenga yeje inejamu kuya wamezi ngundi gabagatu ngo muhando gundi gaza umumungutu. So tu skabenti cherinda iriya nyunkabe nkanye nyinche jumira tu konkecho nacho tikwija chikatuya kugira ngo aba district engineers plan tukore nguto for example na crack of works one of the report mukuza commissioning nguto hari ibintu byose mikwa no twarensho nkensho ngankuru one agamizi gakwija gakaza kushara ho nguto gakabanza kurabahi we should also ask ourselves that itwitwe ba engineers ba district kamezi namazima for example amoni ayombe ko muhanda gwago mbwene kugaya kurenga ho gakazumu nguto gataka shazire ho nguto yona gakabanza kurabahi that calls for tengisa yo engineer one kutamukarva so munguto two kutunoreba wano kore nguto one kore nguto kubana tu harho ahagata hakubi hari nkaga tumwe na hitwa kwintaraba mutokana zirabo ashine kubiyo binji hari a bit raised hakuchira side edge na neji kwenda nguka kurenga gashire kwanza kwitomo mu rubaju gataka ishira gati yengu. So ibi bintu byona tsime kwantu bitekateka honka ito bazi bitekateka munamazo batekateka again tugeka tweshanga mu gitembere honka amazing mengi umunsi namazima kandi twinamatsiko ngo bicukwata hon bakireba kandi bija kukikora hindi bintu bitakayimereza honke bitukugeza okutamba bintu byakora ngo byabayiro ari cyo kigaka yaba kuguba amuni ba engineers kandi ati none umunasi katubirije mweyo kimwa ba now Jordan ngira ngo nyamba hontire tocho mwaka gutrebe twazum kweswe kumenabere umwaka guni bintu cye bitwinye ebitwinye kutahamisha tubone kureba tubone kubyatakinga ho significance yo mwaka ugamisho gatira ibintu binga ibyo kuteka cyangwa kabere bhango omukishane kibyo kuteka mu Uganda yabare tekanisa program tujuka independence mwaka ugo hariho mwembezo wakoze statement akajanga abantu bakora evaluation no mayisa 9th October. Yes mbwe 9th October ejo umwembezo mwakagira ngo bo bana bakora kureba intunguka yihanga kurgatunga independence muri babare myaka eje movement president Museveni ayibembire ngweriye yabandaze nechfaush kurga nkaga nebire kutakina na mukaga very good ngure nechfaush. So tikumanye box ko bakutana sabakata mu myaka eriya na neji mwenkabe ni shaba ngugu mwaka bagutwara mu box cy'urumeriya ubwo mwaka bagutwara mu box cy'imyaka y'ikifabusha bagwiho myaka je bakweyeterera kitari cyo yaza kushishe ndijo ubundi ukabayina karunja akagira because ubwo mwaka
rizo organiza struggling kwitegereza nizo korobeza ugu mwaka mugwe ndebiremwe ebihagaro bingi ebitararebwa myaka iriba kwete ekifabusha nugwe mwaka no government erire muroni ekasinga abanya-Uganda ogire mu UPDF hati uburyo bw'umusingo bakagusinga mbanga this year hariho government Kenya yaro banka ya Canadian so bagira ngo umusingire kibashange bishaye everything byona nyine babisingire so statement aba basayini bagira ngo basinga abanya-Uganda ohire mu UPDF now ogumwaka nugwe turebere ba member ba parliament ba ministers no barya ibyo kujya by'abakene amabati geseneni agabega ago basharize mbakashamba kahinguza ngo nagabakene bakagacira bakagatematema na burumani nyesiga ogumushija ni mukunda muno because of his age ne cyayorekerira habwihanga ongako kuje yajonze mu buntu bibi bukwenda kwesi bahabitaribiye mpura n'ikinsasa umuntu kwemerera akajya ngo complaining obahari hebirunje nebibi ngo mwana kora beno shomesa mwana byamugwa utamutera utamuvunana kubya mwazi mushikiri that is bad kujya ngo mizi gijora umuntu tayiba ngo utagamba kwa mwazi yona bere hoje don't speak now ogumwebembe zino uzuti ni nkuzaki we are talking of a problem you know rero we are expecting solutions ngako kuba no bandakiza ngako bararuzo murro umuntu temperature zarenga then hati no barakureta that ideology because ayo bakora ruguto tubare expecting kumanya possible ways ezoruguto rwa kubasakfera ibyo nana babere ncore bana batera mu trenches ncore bana barenge batera pipes because babone bakora mu manga twa ko mushara uruguto rushimire kuzeruguru hashimire kuzabaho karabats aniza go kugamba titeka umgacha wayome ko mushara nguko banakoze touch biyo because they are the ones konka still narabo mushara bine mfreje batera bakahingamo nco ko abantu bajoyinga places ito abantu bakora technical ogoro kugamba ba engineers zabo twine every sub actually every district nebino motor kujunanizwa ebshara they are there seated they are paid sente zo mu mushoro every month aba bantu nubashashu now ntuje tube embarrassed twagira ngo tubeje hati nyencha kare tugumisirize tube kubitugumisirize kuba kubya kwa mwazi tube turiki ejimbera tarmo umutarmo development kuba no manyoti kambeje hati kandi yenyu gute nchakasira ukantagamba abo kuba hati narya so mwene nyencha kare tarho kurya ejimbera tiyo yihanga eturkwete utabuzi ibi kurya hata ukanyumwazi uri hati kintu nani nkushaba ngokireke ncurukure no etombo itari chekedi utariyo chunga zawe zizintu ziri beyond we mwakumanya abakwa comparing obwabira ruwenka kubijo muraro tugwabaho embera ne cyongera kunyanyitara konka bine baryaho hine biri kubura ne byabira ine hata bahekera bababingi umuntu atumbanje oti yacumura hacabona benshi ubo mwesero mugenyi muno shanje nararo mucinje cyawe tataha manyaro uko hari umuntu bakwija as a solution akabukaninge a problem wale bakachaka part of the problem and solving a solution because tokosa kutunga mpungu ngojeraze nabana benko ko yawe nene ngojera kawajibinga kawasi kugira yonani wawandetaje wa kwatra event mu mwaka atandikana nayo yes and what was the event wajya uniki tangara wangambira mabati nani ngambira kwiba kwa mabati aha iyo kurya rero bakatusinga yo wanyijwe niyo kurya rero now nuho ndebire ba member wa parliament na abatocha da throughout kurgo bwatunga obwaterwa karuru bakabatocha obutachicara abantu babo hato no mutu tukumanya magara jani gazagaruka kuno bada parliament is nomo is operating nomo as if ogo muntu life here is not considered. That is honorable Segrinya. Very good. Very good. Nuho ndebire parliament kushora nation as a government ku respecting a constitution abantu abakoze emishango ku bareto mu court nababo bakamanya hiba abantu babuzibwe kandi cyaguma kino marizingire in terms of constitution na government tibya emikono eshemere kubane kwato muri yecu tiyachikwata ogumaka ogutariye mu mishorano ogutaka kugira ngo zikagwaga because itwe omyaka yitu tutotabikire kubuza enjora zabezugwa zikaza
ezenjora zikaza ko tuzombishara tuyibira ejenjora tukugira ngo niyo kubanza kwijja konka kugira ngo uteze nubwo kubanza kuzireba ezikorwa hasinga banje mutakakora ugutoka shutunira gutamwa amahambara no kuzabyara mu bitakuri. So this is the challenge. The total corruption we have everything mu kirebira no turebera banamusinga expired courses ahubwo no gusokoshora cyo utkandika murya umuntu uze kujya kuharinga byangu because people no tujumburire mu student shoma ebintu bakakoresa ikigambo cy'umu expired bya biri kwenda bavugaje ngo tushomere ibintu bavugaje uyasite dia content abana bazahera babinga ngo mwashomere tibire kibikora murebe mu garico wanyu shane cyo gukora no kuzo mbahara gukora buhuku. That is the challenge. Ebyo tujumbire omwaka ogwo guturumwo nco nanyishabira kugira ngo ababe box abo kumanya kanyaka cyosha n'imyaka y'amazima ubwo nabwo bagito muri area tugurutse tubiha kandi abantu bagurutse na key people aba restaurant nabo babatambiceyo because hati ncuma kimasa kwa bayibiramo abantu bagenda no mwaka nabo bazo mu kibox cyecho bamanye n'abemeze cyosha indeed. Now hati no waka kawarebe cyabo cyo wagamba niho twarebera amazima gihanga gitu Uganda yine okukwikizo mu force yaryo ame trained in a way kugira ngo urahanga twatireho twamara imyaka yose tunje defeat cyaturetero mwecho no kushuta ntubasa kuramara abandi ebite bent korayo bitakashira hari umuranga hatkongo yatoreka muranga etaba no batizire tutama no twarebera nkana yo muntu kumuhereza ibyo kuri yana ntabikushabire iki kintu cyo cyakubire abana bagera mu yakucayo which means tibiyaba variable to the one you are giving. So no twashanga ngo twine ejo kongere tubinga government kashuza sente nyinshi munongo kuza gukora yo guto no kwenda nibiha yamaye konka ina bandi abantu abari aho cyo cost 500 billion a lot of money ahanguto ziteze restaurant turimo kuraba just kutaho mu state turiyo tukora umhano guri standard Kongo konka Kongo eje gumze tkonka no mutu yeshoka tumura abantu barungi mugara muje haraho kine cyo sente zo mushoro byo zigenda abakugenda nazo bine other interest tabakutunywana ra setari kushubura etaru ya umuhanda gutuyambe kukora ngutunywane ninga tuje tuta bo bine kine cyo kureba president cyana areba we may even be proved kugira ngo nito tugikiza ubuca Kongo bwo nyuma yo kutubinyi so yamba tutatuire namwe nkanisha no haro babinji babuze ngo tukamutakora zanyi. That's very bad kuihorwa ija kwa wokartoro muranga utunyora hangabere. That is what the Uganda is doing. All those things bitwire byo mwako kandi nishabango mwako bagutara mu gihe cyo no batangije kujeba umwaka jonani ya butere bituri ya burunda burana ya twara gutambiko omuri kwibiri ya omuri cycle bin maybe ingudire cyumwabamo so events ezi jonani ya gabanya kuru yorsa kubanzo kwahangusya kongera hozindi tunorsa ko kwipikinga yimo tukabanza tukagicwanya gura ecyora cyuzinge gukora cyo turagenda cyangwa so what do we do ishonga zamuntu zora tuzidiscussing koskati gire ninga wano from tupikije mu twaze mu after ninga wano rukongera ninga wizaho no kongera nezi so what yugoma ko kureba ikiri gutamu wabara munonga bana moderator nabarebe tanto aramchogwa actually ntakagira kibozo sime management ya mwisa kwa kwabona n'abagize ba programmage not necessarily following me but following the programs za Sky TV so mamaro ni na team yao badene sabona kwa tamari. Well Uganda harubu muntu kushemeza abajungu no bageta thinking normally in an abnormal situation. Yes. Jona no horoho miro mutima ebe bintu bitwiro tukubigamba konka mukuranka nkabateze nkabanendeze matangara munonga mnywano wanje tukaturiya tukadiscussing ni watanike programs zenkuto kusharwa mizi tukutandikana za ngoma za buremezi yezu I remember
enkuto has become another thong of lawino imabashomero literature chibiri chichungo. And to make matters worse, Jonan, last week Parliament passing a supplementary budget hardly 6 months of mwaka because budget and budget maybe 10 kwa mshahara kwa mkaga itanika chibanzo kwa mshahara kugira ngo State House ibahire bahire miliyoni rukaga nkaga na mshahara eze kube koso umwaka 1.85 billion na miliyoni 18.50 yazi kozise zawireyo egarite yashaba na supplementary ya billion 285 twaragarumu iso bashaba billion 3.9 kugira ngo bafuringira abanyarwanda bakana kushaba na sente za good breeding tingu manyimo bwanyo mu first district nimwe balisa mwine yembuzi zitari za indigenous zimkuleta zo kwiza za ngo babalete go embuzi zizire ezisiraho kuma ngo batari nabasheki na nomuzigiti okuba atakingira bya justice byara atware gwine na renovation ya 5 billion kuma batakushwara bakwata nirwaro lya rubowa eritari honi tafari no mushenyi riyeto gwechuzo ekinangata chamabati baritero 2.7 billion za supervision kumanya bari abantu bakuzogana bakwata enkuto ziri kubi katonga ka breakinga ijo bisege biri breakingire enkuto zona ziragirwa mamizi bakwata na 13 billion bazehoza kusto musako ya artists. So in fact John yaja ngo na nomri yeje myaka in fact shimira garkane nyuma before colonization because none of wa bright enough you are right twine nkuto ijo turugaho abana bakora ibyizo tukakwereka ngo abana basine ya mukaga na senior force nanka physics class tukafuna yunebu yakora kubi glass prisms yazipima ko we are not sure nabana kubara abahereze free marks or tubara abahereze free marks ngabanga ngo education yunebu as a subset of education sector nubajiheza budget yo kugira operation ya egarike wa mtabano wa Paulo akuza kora P7 emwe mitwari 3 ereba mtabano wa nyesiganinga mara wa nyesiga kuza kora sini ya kana emwe mitwari 18 na kakaga ereba mtabano wa Jonana kuza kora sini ya mukaga emwe mitwari 19 na kakaga but on top of that egarike kora nachi neshobe eziku costinga a lifestyle y'abana because munywano wanje nimantera kwikirzana for the first time wasn't nkomu physics practicals in a time yokugamba ngo abana zo mu science nanka sectors really nogoma kana Jonana zangaga ne bya garza yi nabaya garza yi uri anajangu to nobto kuzum supplementary budget yunka nza munyonyo convection center I mean the nanka renovation of the main mosque nanka ya chubudi but 17 billion zibalemere kushashura kurugayo iwe nkeje nchifumi y'abanyankuri bagamba bari bakuzimura munamukize maza so no yubuza na renovate njiro just asini ngabasiramu nenda na ka TV mwaba aba arts bakuyombera sente surely tine nkuto amarwaro gar dilapidated ngogamiro gumaka ngaferwa brother one just kuja ngwa arivara akataro specialist w'umugongo abashon tstamana bo program tutera kerere kuba kubire babahire mirimo bakabira bajenkai mariyo marwaro unemployment rate area chinana 85% yeminyeto particularly so yajireyo iburiyo nakachakariyo uriyo katwara omunani product ventures nani ndeba omwaka ngo kumwe no Chester cha Uganda
the newly sworn in president were Argentine. Mary something. Omulimo gw'abandize kukola mu government ye was to sign an order reducing a cabinet from 21 to 9. But a moment immediately kwa mazile kurahira nichabandizo. But a moment waigana bamara kumuteka na ihaba constitution 81 I mean 21 hata yomu 82 abutinana na umwena babiri no baba shuma bamba bati no baba kuzom parliament kurwana sumbusa tukabareba bakurwanira bitano munanko mu omunari na national leadership institute cha Kwanzi, and you wonder what kind of leaders we do have in Uganda. Okay. So Uganda twatukule ko makariyare no mwaka gwebizo byagwe konka kamya nje kuchira kuchigamba tendaze kuzare nawe still there is life or there is hope. I mean there is harunkomuro aha omishoga what come like because no bare batinyangire no bare batu batsimbire nka sureties. Actually the 3.5 budget, the 3.569 trillion ezibe ngoziri zagita debt burden ya na tisabilion trillion chenda nisha between 89 hati gita hezi shot almost 3.6. So hati debt burden eriye kudabuli, I mean the debt burden ya Uganda eriye kudabulinga the gross, because in Soroza trillion omusho budget in trillions atano nibiri hatu ne trillions chenana na mwenda chenda nemwe oba chenda nibiri no buchweka eze amabanja. So are we safe? But abanya Uganda, the good news is at times nababa jungu bachimangu twine odious dates twine deadweight dates. So nazunu bazitoka kutumangu the odious dates must be given to a person in a person, I mean as in a person, not on behalf of the team. So nabizi mwini wazimangu nizakubiza zikorebiza rakole zaenda zijechi shano mwaka chiri muchamane echeogu imamesho are the sanctions, the US sanctions na IMF and World Bank sanctions over kuhereza abanya Uganda sente no buyambi. They are Goa story na area. They are Goa story. Okay. But nazezo ekikuze kiriyo ombimwe bijonane yagamba violation of human rights wasanga mucyasheki tukineyo aho kushanga ngo amone kuyarga TV yabura mysterious as an example. We shall come back to that. Okay. Mwebale mnanga aningira ngo katwumure okache nzafutiyamukana n'umwami nyesiga direba ko nusurutu mwaka bayandaje bashya batoreka ngo ruyare indeed bashime kutuzingira nturi mu kwita akatwara mpaka kuri independence takarero kubaho. So timanya wenyesiga abana aza kutereza transport no manya abana aza kutereza facilitation etwebe mbere mpaka kuriya omukisaye hiyo nani atatayiba irono abana ndafutwihayo timanya akatwumure wakati futaratyamke mutwija ku ruyare kureba gisige cyafutugambira umwaka ogu na no kugezaho kureba ibyo bashira bagamba kiza kutera mutu turebe amazima so atene musiga chogero vitamin E pink jelly okusobola okukuma olususu lwe ngalulamu omwana wange nanyirira neye yagala nabera musanyufu buli kaseera ate ne family yange nayo tukozesa chogero products yensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa chogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap, ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa chogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Yo mshisha kuna kutumeka kwa shopping na jeleta njukuza ati wisha wa samaha watu
wajimara boka kare chotinga chile zasira nakangahundi dali eche kubona bona igoma garaganje ikonyine kuremeraho bambinya boti bizano eche kindi kugamba madamu kankusha bonyongere embogo nekolera bambigire mbabazi nyabo nyongera yoko bucupa embogo extra embogo kumbusha 2 in 1 ekituzi darasa nibikorwa batendo bekale limited kandi bihamibwa ba UNBS ukwenda kushobora teresime yazuru umushanju 05 cyenda na mukaga ana na mukaga makumyana yange yazuru umushanju 2 makumyashatu ashatu nishatu ikuminemwe Yesu atuzari wagira ngo leta sime bro wajiha kandi nangungu ne freta tiza ehimurabo wabo namwe no muno hireji ni cyaba JP Events and Management bashaziremu bakakoretero kuzinduka ko mwaka 2023 abiro 2024 byo kwikumenebi eyabiro Boxing Day bwe nabantu mwena okorwa myanya ngacuruhura kazo sembabure kabura mbarara na hand holder kwata ko ine ko nakacena kahangu ukareta tukabagane nk'abanyankore hari Shazi Farm Lodge omurushere curuhura kandi imiryango neje kwigurwa hushahina zakasheshe tushemererwe turukugashura turukuzana imizano yenzarwa emunko kufukana okugambende okwevuga hamwe n'ebindi byinji kandi hari yabaho nabeshongozi bo kushemeza abarumunga Angels of Christ Choir, Zion Choir, Vision Choir hamwe na Trust Choir n'abandi binji ebi byona bitebekanisiwe MCs Paul abaho hamwe na Johnson Madusa mukamani manyangu hari hizobe Oyo mumbeki ningano yenda kumbika ikiriza kwanjurire aba Bolinus Stone Limited abarukorera kandi bakakuguza buri kikacona echa pavers ezo kwaro mu mbuga omurangiza zitari zimwe na zimwe hamwe na designs nyamwingi ezo murembe bakora concrete blocks ezo kuombekesa bashubuza tiles paving slabs na cobblestones hamwe na compound walls omubindi nyamwingi kandi cyo mutano uwambura mu bwingi ebyentambura nokutesa nibashangwa murimbarira koranoria hehe na Weybridge hankute yambarira masaka gamba nabo anotu mushanju notu mwenda 30 13 14 ninga notu mushanju mukaga emwe not ina chinana na mushanju chinana ni shatu Bolinus Stone Limited. Sky TV irakari abantu kurkayo zaba shahina exactly takurenga muna na kasekendi yebare munywano wanje kuba okiri Sky TV bakuterebe imuriyona messages by the ontuja kushoma wawe ni namba yanjye ikine shonga kikoze se otsinke message yawe ntuje kugishomera abakureba Sky ninga bahurikiza wa Radio 5 kuri yakenda muri n'uceka mushanju nabatunga information egiyo abantu bwena bakunda program egi mwe bari munonga chairman Ndamba imangu okira kuona okunda program egi Okubiri the great fokurira some family bari munonga kureba shwege no kuba mutire GoTv mu sitting room yanyu bari munonga abanyashere n'abanywanyi bitu munonga Uganda yona anyway now turi start times channel benakagana munana kandi turi Zuku channel 0077 hotpot live and clear mutupatire kimwe kaptosha now twatiriyontu gezaho kugita gito mwaka wo kugenzera kandi indeed nintekateka ngo twagufitya nyonyeka gwagwatanga kungumera
noreba hari abantu bakutumumbero kagiye na Uganda ibagamba otege yindo konka mwe ntimanya omwami yesige cya kugamba kandi bararebo kamagara final yatwegitaho all the way from Ibanda rakagendo aho kungani jana we yatimura leta so taro reason yone ya kwasa kuterezo yiro kwetisa kuri sky chonka taro bagwa musingire harumsha uguru kusingo tabetega no kukoza nyoka kawaba prostitute kabajaji kabajuyona yona harumsha kutabetega no kukoza kukiza tukuzotejo tunandigare oro waleta mali Rego kamaga amtia kuri sky yeni mbonye kikwanyisiga kwe bale ostinsa para baho poitiko sajuni aba panelists bagenzi banje abanyina mpoza Sky TV na nimwe abayambo za Radio 5 mwe bari kutkunda kandi no kuturikiza no kutoreba abayambo za Sky kandi ndabarusina director mwami bakasaba kuta innovation age na nokora tugenda neza satu tukora korani kwa tukatanja free air decoders itwaza start times ya Zuku so bakasaba real yuno ko ikintu cy'amano muyango mu onari bakasaba kuri real I don't take it for granted akobeki tukorwa umuntu oyo nogeze kwatra hiyanga kugira ngo by 2040 middle income status nke kwesere mu bimbezo yangere gamba kibe cyakiri mukagira mukireze na fote of course ni mpora ate nukutunke jyabiro nuko kikugenda mpora kikujya kikirra so amazina nakamagaya Godfrey kansa wa district nje Kabungo division umukanso ya district Ibanda kandi senior ina media activist ya Western region bwana Paulo nimbaza kwesa zabari ba Sky TV abwembereze ro zitakwebashyira akwa warabanya kisara nizigona gati y'urugudo garumara ninkenyaza za pama urugudo ajya ndatsumuze imotoka yakora bakaye konkana ajya ndi bueno yureka bwa senior driver so okore musaje naika ko kembe yazigumiza turubere so abari ba Sky TV ari Moroko emizura nezo ya tensi ya jumara konka all no na bajwe government kandi simoga because this is a natural nature takwa controllinga nembera yensi nature okay kandi toka jita politics so mani Paulo nakushimira okay twakushimira bakamaka kandi welcome back on the show omwaminyisike Junani na Amon bakwata Uganda banyurike kishane nyimwe kindi ikisiya amazimagano hati nyundi wabo muri yo kunyeruza kunyeruye nganyo bantwara ndero ko beri Nibare munonga mwami Paulo n'abaturikize n'abakutereba n'abapanditsi bagenzi banje ndakonza kutereza mu shonga ya Jonani one tunagera ngo utagambe cyakusasirizo nakujya ngo nubura shemerwe kigambe but don't keep quiet obushemerirwe and shout obutashemerirwe that is a clear statement two ago mwaka oguru yari haberemo ibintu bikutangaza munonga nyenda kwanza congratulating Westin Saka no Fred Musiji mu regimu yenka ambassador wetu wa Uganda mu Tanzania no tutungire East African crude oil pipeline etungire pipes za zikumara 100 kilometers so that is we congratulate him. Yes, Nigeria over the weekend we will be around. So we naija kubyongera so ni congratulating mu regime ye atungire ico that is an achievement. Two agone cyo ntereza matsuko kugira ngo pipeline rineza kugenda mu mission nekora ubugaruka mu kutera tocho muri yogo mwaka gubire mu byafayo bingi nkokwa norebo bumwe muri yogo mwaka ikinyingwegere mu cyango by the way n'abantu bakakundi kamwe kabantu kweyebese bashimirwa mbakora bakakora batashimiye gukora mwana bible negira ngo muri yabo tari mukarungi kona nyenda kwanza kutandikira incident yo Westin Bob Wine cyagoranye wabona ndakugezaho kuhindura kamera zihanga kuziha nore by that time no FDC yobeke ineki there was that incident na argaheru
wabo kwenda kuhindura channel za kamera abo kwenda ngo abe focus people FDC had a meeting somewhere one arga here recently yes that was it that was it we aenda kuhindura kamera ngo bamurebe actually that video told me a lot of things kuhinduka kugambira wabe na mu recording at na hikahi mwenu twahika kutandika. You remember if you saw that video very well wa generalizing ine byatandikira video yatandikira gutoya been expecting nguneza kutandikira tu oguno mwaka ogutureberemu omuntu teine ninza quotinga statement yo chitinsa Dr. Kiza Besigye yagambire ati nyoina tainwangize ngo teine kaitu koraki ya no basakwije kunyuzutse amoni awagera ati atowabo teine kaitu awabari mbijira kanja ngo nyine kaitu mbi something like that so no wonder bero umuntu teine matsko kugira ngo ayigite no gine mwene mpumi kukwatara orihimbo mpumi ndijuru. We saw when Dr. Kiza Besigye and Bob Wine were trying to make ngo baza kwegita so mwene woterebere byare amatsuko gawe garinga oriyumbuire bwa bwembarira y'amatsuko gawe sati uri no garuka gambero umuntu maybe wakwasaka bakigine ni waza kumwegitaho. So what are you going to build? 3 terebere honshonga zitarazo mwana zumwe member wa parliament bakakuterera karuru kujwekera abantu kusasa basasas wahikayo ahabo kwenda gukora ibyawe nubundi ebere member wa parliament wabantu batera karuko bajwekera kubashakira because we ntereka ruka representation lobbying accountability kugira ngo obekarebere biwemera mu ergene kurum government ne korwa government yene kurum byanga byawo kukore mbarira yihanga iwe ngo mu parliament afro ya parliament noza yo obogire kusayininga one obari umukoro gutari umugugamba bere tukari member wa parliament opposition bazumu afro ya parliament obari mbashabiremo abantu bafiri. So we see turebe ruyara bembeza hitwahika iwe ba abantu bakakutuma ruyare wagero tinguza tinguza kushakira abantu iwe waza ya foro ya parliament obari mbashabira umutundu bw'umuntu iwe ruyare we see how unserious we are. 2 tukare ho member wa parliament urukumanya amateka gaba member wa parliament bashime kwamba genderamo neiza na manyamakuru gakade kariya meza ga speaker and is a senior member of parliament uno kwataka de no yetwa speaker ntimesa ngo wahamba entebe ya speaker tukareba ho really gumwaka gushime kwa ngitogesa bindi turebere ho divisions mu byanga bitari mwana mu bibina bitari mwana bimwe even up to now no munupu naho omuyagogo begurimo FDC atugushumire. So echo nitwegesa ngu abanyayuganda bashyira revo yo mururu ogutubita kashyikiro n'umutaka bagine iwe wayenze araho izoba rumwe nkatuma umuntu haduka namuhereza umutwaro namujyana tugenda ngureho ikintu kikantwara kakaga kaze nkumibiri nezawe hatubwashyikireyo yashanga ikintu cyo maybe katekateka nguti atarashyikireyo wakanja cyakitari atkonke zanjye nakora ki nazi. So that is where we have reached as Ugandans. Because let's bina ngutubembera abantu ngutubatwara ikime kwantu batwara mwena dimwe ngo cyanye mwakihiro arokiyo muyoboyishe mwe ammonia gambo cha sanctions ejiniyo akushara gumwaka ayikured ni nsima munonga president Museveni ubundi nosa kushanga bembeze barakoze renshobi omu decision zizo bakora ahabwa pressure bakuba beine gurwo mwaka gu owitin such his excellency president Yoweri Kaguta Museveni was signinga bill against steps yago nibotanka kurebeza nshonga which means hakari ryo pressure ya World Bank kunogera ngo akagera ngo agikozese wakora ryo pressure would see that more decay really kugira ngo obuyambi maybe loan is going to tungo mu World Bank
for example amagoba kitwengitungo mu kushuburo mu agowa mwene wagemeraho waguza culture waguza that culture no buhangwa bw'abantu ngwi wabuguza that agamagoba urere I credit President Museveni akugira ngo taragugendera poresha kora poresha ejo yo kugira ngo mwenu nyowe kansayininge cye ngunta sayininga iteka ry'ibisiyaga ubundi kagumanisha baroni mu World Bank ubundi kagumanisha uburomago really I credit him abo kugira ngo kareba culture no buhangwa bw'abanyarwanda bwacera agwamagoba. Thank you very much, His Excellency. Ekindi lastire hari y'inshonga ubu bwire bw'umwaka nuboterebere mu abantu nubo kitinsa kano retired Dr. Kiza Besige waba yatandika waba nagira ati akaruru tukaza mukora muki. You remember that statement? It has been his statement. It has been his statement. Konka twoserene tereba nagikora obwisheme kwa nekorwa. So this time round he made it mu karuru actually tukake nguko nkengamba ya hati tukashire tukakengire mu tukakire. So you say ngo tutakazam no twarebire noreba Ostinsa Paulo n'abaturikize noreba hariho buri zobe rukubaho buri kwezi buri mwaka na munonga omubebembeza na munonga omu politics zitu the next time going to koram one why is it kurahira for example kuza mu kisanja cyawe cy'emyaka 5 we expect umwaka gukubanza kuba preparation kuba noza kuhemba umworo topanga nkuzona tukwaka so hari preparation hari uko bucyo bwota hansi ukataho nakucana banza binyatsi utaho buko buce utaho impango ho then impango zija bwanyuma bwa nyuma ya ziriya kwata. So we expect umwaka gukubanza kuburi no kora preparation umwaka gwa kabiri kubona utandika actually implementation of some of the programs na nakucana umwaka gwa kabiri ubwo no boine mu no bucine mu na preparation zitari zimwe na zimwe. 3 umwaka gwa kashatu we expect you to be implementing mbwenu kandi mu rwego gwa kashatu nubwo twe expecting abantu ku showing up kugira ngo haza umukashesheka wakashesheka butkabire karundi mbwe hato mu ihangweri katerebe kutaratwaza hato kutaho pressure mono go mwaka nubwo terebere pressure netanda information tunoza kuinformira hati anaza kuinformira cyari cyarazo wano mureka gigamba okay because anyway kongera ryecyo ogunogo mwaka ogundebere mu bishuba bingi munonga abantu hendera point nani mpenderaho nene nagira inani kugerera ngo muri yogo mwaka really twice mu bakaruka katerwa 2021 tuko 2022 2023 nibo tusheme kubona to expectinga kubuza abantu bakozure omwabazyo emino mukashesheka bapati ntwirira za afternoon now nibo tusheme kubona tutandika kubuza abantu abo mwe kiza ko kiri cyo musasa munonga wishemwe actually Jonani ayagamba wacha member of parliament mwe urukuyo rwire ikinsa segiri soranga mu kizege njye cyo musasa munonga kugira ngo none ibyo ni good face ati nyonka mushobora kufa kandi wano tubasa kuchikora tingu kibasa nyonkani so segiri nyaraga mutize nyonkani akatinga ama government in spokesperson no boterebere really last year we saw him kugira ngo we member of parliament are being suspected over something icyo kubera no jumira niyo uri no chikora cyo cyo busasa munonga Okushwijuma Paulo kushanga ngwiwe muka yawe no tura morotani nubu hijapiki maybe yakuretera umugenyi no ndakwirikanga. You see we are living in that trench turo muri bo bwire abo bishuba by'ababembezi batara bamwe na bamwe bakwija bakutubamo ecyamwere munonga nyunka yenzere ngu ubwo mwaka tugutware nko mwaka gw'amatsiko munonga kwa nyunga ngugirira mu matsiko menji ndebere bingi bikubaho ndebere bingi bikutekateka kubaho yo bari munonga ariko clarification kacha kuna nkunda kukorana
not following aje munonga konke kirungi turiyo tutera docho mwako kandi kibuzo kitubuza kugira ngo ubwo mwako mbiyo buteki bya Uganda bwamanyisaki ebibeire umwaka ogubika ne pointing art politically twabimugamiga ntuya mu politics nzigarka direction ali wotarho jonane nibyatsimba kumu amona nibitu byatsimba kumburiyo mweki yana asiha yari significance higher the meaning so no watshanga iwe timu mwaka kugurebere umwaka wabuza buntu gumayisa cyo byo butegeke bwihange ugire byenze ben transpiring anavaho cyo kubanza nyisima bo bagenzi banje abahi submission zabo nimwe bari ba Sky TV mwene ecyo kureberaho ecyo kubanza hati ntangiye kukizangwe bigambo by'abantu bakuru bwana Paulo bwa ko bari umuzeyi wawe ningo umuzeyi wawe yagambe kigambo ubona ko bwacu ko kakibaho President Museveni arikwato bwembezi bwihangeri arikora hizo arikwato bwembezi bwihangeri bamkwatsa weapons of power akajati tinyine myaka 3 ninge nataka mazo opposition mu Uganda hati twagumantu ngwabantu bize cyo zo mu makago mu yembezo yango mu state house cyo hazaza describe za zumurzi hango basiba mazima mbazoma government konke cyo bazoba president banywa kitribita bajabati na coach karabona ka brubandi ezezo investors za revolutionaries na pan africanist gorilla wo lead akubayi namagizi kwenda ngo winning opposition na jimaro munsi because one ubuzoti nchimanisa cyo by'ubutegeke bwihanga rya Uganda nyoni ndeba a strong political party nka FDC mizebe yine in structures kusanga ngo atero kanga tero no kubo tizina utona party tero hati katonga abakatonga baza kujya delegates conference aba bari kuni yabarye ba spokesperson ba party hati kundi katonga bakaguma nefo byabo kuna bayi ba deputies naja nankumbi baguma nefo byabo okari wo mushawa man wo kitinisa cya person virgwa arengo ruyango musaka bona ambassador wihangeri okarebe mishashwangure emihune ne mutendesa na kechi amanangeja bakatamada muzenja ariko mukatemba yatemba omudachiki 10 bamu omudachiki 10 bamu tambuka kimotoka cyaca cyuhasora muzeyiberwa omuyingo gwe yagina echo chikoyeka ngo president Museveni bigambo bye nawe tujye tusambura bigambo byo mwembezo uyanga mukuru wihanga ombero bice amonocho manyombero bice kubyawugireho tureba kandi birugwa agona atemba nanka wochitinisa kano besije retired kano chiza besije akaja ati washwa birugwa is bongebo. I think you still remember those words. Is bongebo. So ati bongebo umusiza barimba muri zanza kata ishitoche ataka emishoshango kamukwata ya murenje zanza gata ishitoche yagumu umunda yazumuri chiko yakika TV zaruma esiyona yaruma. So echo chonkanche manyisa ngo that political comedy ebyo mebigome byo butegeki echo kitambara n'ekigambo cyo mubembezi uyanganiza kuba n'amazi opposition much as nyoka magara nko muntu omundebe yanje to my look of things as a political analyst nindeba ngo nabo it is dangerous for a developing country like Uganda to have to in a weak opposition omuyanga akwatinka isima n'ubundi yo wayinaremu ngo opposition yegeneho namazima president Museveni webigambo bye bakakora kandi yunaje maraho konka nkiyange ryo singa barizindu kurakorana we still need a strong opposition omuyanga because a weak opposition nebe dangerous for a country to develop or to mushroom political in other arenas kandi a strong opposition ne yamba government kutambura signal zitebekine kandi delivering to capacity hat government delivering to capacity so awawo ndebangu really ntwetenga opposition kugira mani ati nkeche cha political parties and organization act ni sima mnonga aba bagiritekere kugira ngo political parties baz funding zigire funding kandi government kuzifunding nico kora twinona lead of opposition nga mafia simpuga aine all emoluments all entitlements facilitation ya buri muringo kandi ainaba ku government aine nemo tukaza government kinjo mu guteka kungamanga aga democracy zaguze zir paralyzed darum paralysis some democracy agamanga tiga kikizo muntu nkogwe ngo abaye na accompaniment ya emoluments za government so ekindi one whatever NRM
as a sitting party regime ebyo mwebembezi. So noreba ngwito omunkore ya multi party politics we have scored squarely. Akoba we have absorbed the strong fees za man munonga ebyenyanze bihango tubyabuzobinjire twabiretangaye owito muside ya NRM omunkore ya multi party politics 2005 ebgo by'ubutegetsi bukwigurira nyigi itwitwe nka NRM tuba twasikowaringa ako wano basa kwate side y'omuntu nka Norbert Mao Minister wa Justice and Constitutional Affairs. President Museveni ukateko obwongo na NRM bakateko obwongo akasaininga memorandum of understanding kola na government kujoreka okuba seme kutambuza ihanga, and which is good and which is very safe for a country. Konko munkore yo kudependinga demokrasia na opposition za mahanga ga Africa bujangu zero week bakire bangu agira kurya kandi tumika kamagana nyimbani ndebangu obundi no batamaw ebyetengo bya DP nababa hayeho nawe yabaye nibanza nkerando damuri yo maraka mabanza gariye ko kumwita nawe yabaze kusasurwa mabanza lekafune moto ko musagenda tebekani. So opposition kozi yonzo kozi so NRM tukasiko wayinga to amabuzobinga hati DP party president no batamaw minister wa Justice and Constitutional Affairs hati saheje ko kuzomuri chiko mukaza Austin sauna ibo mukasambide nabandi aba DP hati minyebuza nyine ka wabo saje no because na wabano leta reforms ngo unokuzitebe kansawo tebe kanseo gani na government garike kuriye bo abo kuzagania nabono bayi izoka rebe cyabire Masaka okarebo kansala wa district izo tukatwakigamba ugo wakisaya kwasire atikaturubinjo munamba abantu puka abwenci owaina yebo yatusinga yabarondere ngo nemizo kwata ateje kintu kikubasika hati kansala bamuteye bunu byahunyuka yazo mu clinic. So ati awonyangu nkanobata Mao Minister wa Justice and Constitutional Affairs abe nakura DP kuyabigiza kujangwa agita abantu abo kataka murebera kamera nombanya mahure na ina addressing enshongejo ekikomanyisa nawe nko muntu nosanga nakari abyeye nkakwa koreche nanyenda baraha ekicho tukakireba ekindi waba noreba violence yo mu kigombe cha FDC saheji okarebana n'abantu okuba bye described as morals kikatandika mpora ngo there is dirty money westinsa nanda mafaga atanga kusoza audio bwa clips bwatanka kusoza finally abasano sabasanga bari guilty bobo nkechi bicabatira tubayina ngo barebe isenkuru wa FDC nkakano besije na naba babirwa ngo harmonizing issues ezo ba distancing norebe nora party president amuri yate byakugamba bir contrary na within kano retired chiza besije na group page bir contrary munonga. So atezo controversies zonka nizikoreka ebyo butegetsi omwako guno munyanga ebyo mbiza tusana batachino opposition yabo azaitoko bwana Paul no bakwa abantu pa Jonathan na Shemanya nabo basiza tukuza kwisia twakusegubira na mukaga no kubanungamba the big fish we have been absorbed eno mneko yabari ekindi akwani abasize cyo no uranguye na yashora yazoku. So you want to eat them like sumbusa? Obukanda ati sumbusa ziya wo muze yabuja atinza ko barya ngasumbusa kandi kwari yo nakurya ati no batuma utakukisara chiko no mukasambide na ataka umisi yakaba mutere chikonda muhirimbo yo mugongo akuba buryo mataro nyine emberezo taro nyine ekindi bwana Paulo wabano weba eritekerya anti-homosexuality bill itekerero kabari ya Yesu goshtin sauna ribo mu apartment David Bahati ya backfiring atria mwene rya jamwe bizumu kwa kuruzo rya garkayo konkizo twaribandire twafurwa ya parliament itekerero kazamu kwa kuruzo bwinje munonga ryazamu contestations nyinji munonga ryazamu bizu binje munonga abamwe some of the MPs were against the law na gay guys onaba kabaje kubi itekero bar fundinga nangwana namanga gabazungu atamusente garfundinga gaseteninga ku withdrawing their support. Indeed World Bank kiza ya withdrawing okwezi bwayo akoma somi minji ga secondary seed schools na primary aminje nobuza kwa yese facilities World Bank bine twatrawo nangwana n'ingudo naki. So nisimo President Museveni na parliament yitu ya Uganda kugira ngo parliament aryoreke gita yabo muntu omwe abo opposition naba NRM tukareba bonane begita nababo muntu omwe bari kugezaho kugira ngo batebekanise ihangaro zo mu buteka ba protecting culture aba Eastern bile ku protecting culture yabo and which is against homosexuality.
aba northern yanga ryona bayegita babicitoro cyangwa opposition tagiye in politics zona president ya pending ho mukono however much kinyo costinga nkihanga ntangire munonga kunde ro kini sababu wine pate president wa Alfred wa nup cyaguranye ngwarye yanga no bwakwiza ko na kamera akereka akehonga ngu ebinterview nawe akabata kubikunda kuko kuzomanga gabazungu kaza United Kingdom na London orukwehonga otubantu mwe byabire otinga mugambira yayanga mukuru wiyanga nkamugambira yayanga mwainda na World Bank mu withdrawing mwainda na za civil society organization mu withdrawing obwizi bwanyu hatu obereba mkutu ya Phoenix na handi baryomba jango abanyadini under the umbrella religious council ngo bamubani ngo butagaka kukambi ko yone abanyadini hatecho nchikumanyisa ngusitano neta imbobo omwihanga echikumanyisa akagira kamone ne bukamagara tafuche gama yes achaguranye bari ya BBC mugereza for the first time mu myaka ngahe kuko bambani ngo bashoze jesho bonajumire bisiyago akagakaye nagira ati nyowe nkakora that is one ati cya kabiri MPs banje aba baje bajonani yes ati bakarye sente bakabagura bavotinga nabasaba ikifiteka teka ngo wade nup neza kuna konka MPs to harumuro gunyuza maparampora munonga kwa members ba parliament bo they were trying to protect culture kandi bayimba protecting culture no muzigo gwabaye members ba parliament bo hana akora baye kintu kwakira kahunga kwakira umugati nabanje abaye nabi mumbazakira sente na n'abantu sente bazakira konka norena ngo nyine kamukuru wabo hati yachemba umuru ya BBC ko manga gabazungu naboreka ngo nko muntu no bwa report president abe bakira ka sente kwagira ikigwiri hata abanyadini abwenshi bari mbako mbaninga ubutazana nabone bazira amako na function zone naki kina atakuzakira kandi ati ya mawa kana kuzagambe cyo kana zurunda na wakana zurunda kwa kare bo bwezi bari busaramba ekindi bwana Paulo echo omwebemezo yanga president Museveni akaragayo yabemanzi yaba revolutionalist wa muri Pan Africanist yabajata abazungu tinku betenga cyangu ngukiryaho I can utilize resources zinyi naha nkoragane namanga Russia na China na gandi supporting kandi nyemereze yo kandi nditambusi echo president akaragayo genuine yakigamba kandi ariyo natambara however much nari umukosti ntusasa nkiyanga akwabazungu bayimba twatero mbitongo byinje munonga tusasa ekinde mbyo butegeke bwiyanga ngo kuwabuze kibuzo wabano reba members ba parliament otinsa ona yo past namagaza minister akaragayo yitwaza kubi akacheka ka disciplinary rules committee ka parliament ka musamoninga yazokwe yayanga gumana na kapia ningamu yakazoga omukazoga ebintu byayitenga ngo bizo parliament afrowa henyine frowa bazamu batera genesti ha ngo bamubingo mbwa minister president bamuhereza ultimatum yebro ngo arebe umusonga za minister we yu parliament yamurikora obwe parliament yabiye muvetingere mwenu ayitwarze kubi parliament yiti ya respecting as an institution ya government ngo president aba ahandikire parliament akujuma isatananye muri kwire so katore cyo gukora echo ngachikanyeka ngo ombyo butegeke nobwe bembezo bwihangere kikamanyisa ngo hari emikono eyamani kandi hari emikono etine mugasho kandi ari kurwanaga n'imikono ya government bwana Paul hate saye no yebuza who is fighting who is fighting abanzare kurabibira amabati kandi abayibira amabati saje pasi namuganza yaba nakureba wabiyorya kamyaro yimusyo mukono mwena overwhelming ba MPs ngutukumwenda hate saje stamina on parliament ayo nachika barumba mbuze buzo ministry wenda abagarakamu nabana areba MPO nkotine mugasho ayabe na musensaring okay echo nchumanyisa ba members ba parliament bakomerwe kamba bakomwe mubha so nchumanyisa ngo na wacho mukintu kine makuru kandi ko basensangira muganza karo ko basensangira nanga karo izo turebero kitinisa zak akarga yazumu mtyana yagambe byagamba independence celebrations babere tenso bezikwetenga pet issues ezikwetenga ngo zandoriyungwe abakuru mu kigombe nke cya nupu opposition leaders bachitame bachandure ngo kama no ryo mwebembezo mu kigombe kitu ebyogambe mtyana ukoze kuba mwebembezo mugenzo however no kwakubata mu kigombe cyawe tukareba abo batine cyo bakoraho kandi twarebe nsonga zakubenze hoya nango uwo murebereza inga bishop ninga bwana mukuru ngogo ninga bishop ngogo ninga father ngogo baryo mbaze to parliament ngumuteke ukiripo
kuriyo ngo basuspendinga parliament dakika 5 ngo Western Sara itonda ngo Thomas Tayegwa ngo agarke ngo barete video clip eje tugirebe video clip tugirebe batukusaba abazungu bo kutoyetera sente ngo tuyamba bane fuzi tuyambe efakazi tuyambe amasomero y'agaruvurunarebo agaruka bimunongo mbyaro. Thank you so much. Clarification kache. Yes. Isi banywana baitu propaganda n'ekishuba bakira zamani. One. Nochimangu roles members of parliament nina legislation, appropriation, oversight law, kali lobbying in exam here. The boycott that took place in parliament basewa na banyawa kutureba was in the perimeters of parliament. Nabuka guri umurimo on parliament. One, ekibata kwenda kugambira abanya-Uganda no kubagambira ngo members of parliament ba opposition unanimously boycotted sittings of human rights violation. Basewe na banyawa banta babuzuru mu karuru kenkumi 2021 tumuri kiguma kuzana omagara gabantu batamuntu uriya uri ukigamba who stop to you taino wakikuzura nyenda I mean woko yakiresera ku blaming sana parliament kaza ibarwenda the place and you kira hotel ngara auti kuchenga echa mero cha nanka echa mwana wanje ka magara echa opposition time and again ntwire kubagamba opposition tamu ni lead kamagara opposition no yaribanda kandi atwire kuzambara aza yanaza kuzambara ninja karwa mugambira nare meyo muyombo muzee yagambira mazima wawe gatugambira opposition muzee gwa mfitera motoka yo mukina akakwisasha yina not necessary nywamoni nkalida opposition nongo umwana we abuzire kumara cyakana abuzire kumara cyamukaga abuzire kutemba mu class ndijo ahabwa school fees. So kugura amono kagura Jonani is nothing, completely nothing. Mutereze issues ezikuyamba abanya-Uganda tuzumyaka tutereze batogoma kagwe is completely messed up. Abantu tugira mwenjoka bagitera ati mutamu amazi mu mukirano tijoka rapor they are comparables and non-comparables. Urukuto access roads to the city yambara zona zidireke zisharzero zine problem ishat katria Jonana kushetera nanka deputy RCC ngwati ne is hosted the refugee in Mbarara owabo ngoma takuzayo twahare bankare tuko twahare ankare ngoma na bulemezi ejo kagambira na atikanzi garukemu murumuna wanje akagwayirwaro abukubura specialist bo mugongo so rero ngwata mu nyingarida nubuna kwa yongera umfane ishena nyina n'abanyabuzari bakawura that's the opposition ntunda services muteka amarwaro gabonere muteka amashumero gabe ubwo gaterire enkuto zirere ziba sensible. Imagine kongera 118 kilometers just abakant kati katonga ya break. Thank you. Tiro bya hinduka discussion it's okay. Omwami Jonani arishonga itakwenda eyuwe mudoginga muti inupo mtakwenda kutuhira eje mkajobe ninga mkeza mkatugambira himwemereye cyaguranye burukumbuza ashonga yusi yagwa arundana takabwerekereye atugambira kwashoye iki tukacyakanise tumukuze ikibuzo cyumwe muhemereye nga yashonga yusi yagwa mu Uganda icyo kushwera cye kijyo ishu ntukubuza ko mwebembeze barukusinga MPs on parliament ida opposition nawo muihanga ekibuzo kigira ngo what is your position na political issue bakwete bisiya kuyaza BBC bamtomo ushonda MPs bakabakwatira karuba katera nabahagire shongeke yagambo matamajya tini wayibuzeho at MPs abona bakabagura bakabereze sente nawo mwamujunana nanyenda ngo hati face ya nup umugeze mbera ni otiro nawo kubera program imwe na cyagura nyuma Amerika yashonga FC and how do you assess his statement bako bagire to event yo makamagara yakikona yabare
ikibazo cyawe kitakanye biseho kace kwaburaho umwana wanje kamagara bayija cyeri bibiri tiyakura niyo cyaje muganga se cyashemeza kutaheza gado bintu bona bije bankura televiziyo bari mu barhezo kutozi tarona mo atereza gogo yanagamba amasuku katire kiyagambe kikozerwe ekikureta amasuku kurekana jya umwaka kugizara amasuku Paulo atariyo akahandikira abaroma mwe no mushura yo kubanza mushoro ngo gwabera naguye akajya no beba manyerera hanga ukata baramuhimbise karanga haza ngo kubi ngo bakahabise bwe biteka byo mutuma yabo ugwabera nebiru kuba yesira abanyabwenge bahindukije cyo muri fomu abaroma yashoro yo kubanza umushoro ngo gwabera nagume no gwabera naguye abarokore nabakimanye nawe iki kibanda bagamba habo no bakumanya ngo opposition yine kurgaho ukata bakamanyire opposition diki chime kurgaho bero bakutegura meza kusiga hiswali which is a bit confusing ngo mujeni yaheza kurya warumuntu ijakiriza hemeza yamusikira swali yaje atanachozya hota yo numutegura ki ekimuntu maraho within 1 year or 2 years izimugamba mujya kumaraho ki ko mukakiga mutoro mujya kumaraho ki hatika mwamaraho abantu kamwatorganiza opposition hatika mwijana muyora abantu what are they opposing have you thought about it journal ko kahagamba ki oyire kiba kumbuze kiba kutsiga now bakora umuntu kwabura mushango neso nkareba mutaho kugira ngo yateganisa katara ko muheka kwabura mushango batandika kumurogota. Now, in my opposition, you must first know the entity of the thing. Omanyengwe jengu utombo takajireo to kuja kwemera kamera tinyero opposition. Amizga gataka tuzubire kuja mutawu no mbwire kama garuja re. Yagira nguzo mu opposition bajimazire ngo basiko waringa n'ikinyanja cyangwa. Ikinyanja cyangwa shya kurimo katinero no so no basa kushanga it's not necessary. Was it necessary? Was that change necessary in terms of what we are talking about? Echo na chejeka. Inkume biri kumenesha. Haka Ugandeji ekarajya mu cyaragiro cyo kukinga bisiyaga. Nupe kabetaro. Bagar kabaza mu koti umuntu yagira mu koti. Nome numukura wo mu kampu ya eje inkurana bagamba ejitimu emu ira nati nagarukaye actually is there Andrew no mugambi Andrew mwenda natagarukira Andrew mwenda actually na Fox Boy ne MD wa Budaba tukata kabiro nupe keta kizire pressure group yitu kuza kuhinduka kuba pati eje FC yagarukijom tutaro bagarka batahiteka yo kubizebara tutaro Andrew mwenda wa timu MK ya tomu koti yabisinga ngo babigariro yagarka wataxirich tutaro no chintera ho chuishemwe hati nyoni nzira mukamwa mushaka kano mureba nyo watere ngaro Andrew mwenda rakiria na his side openly ajatumyo Andrew mwenda this is my position ningira ngo bisiyaga birutu nabitira his position nito twasha batugera mu kirere bayo opposition kuba mburzi manya no kujya mwenda wacho ngerere taho no actually nup niye leaders abo kukiza yo kuba abarokore mnonga nuko kuri abanyadini bajyana batubinga shana bebingi akwe dini nito taro no muri kubasa kwiciriza mu kintu cyo cyagaro nkecho buri ngande no kandi gacaro izoba na rumwe akakiho mu kanwa kitari cyuma kumutaho kakiba kumutaho tingurara y'umunupo konka I am very sure and strong Jonan otakanga bezo kuzakungamba nakimanye ni kure ariko no kutongera mukiza kutongera mbiyete bita okay kama omukalura kakahuyiri aka presidential abakanshanga kazo ababire nabo barya boro bajorundi nkara heza kwata appointments za nup ese nabire nyine ku allocate ngo mu polling stations goros dwara polling agents konka abantu kire bakampuka ebagambira nanyo tabimbuza nkasa ininjira ba movement bagenda bari kabitu ngarika banje makutere simu kajya movement ireyo ndamono ryiho nayo horezogu ojoro Paulo ekitchanupu ojoro ready kusaininga bwire aha bwanje kubura bujuzi hariho n'umuntu mu bagamba kintu nkabura kumubreminga ngaho naho ibi byo kuri umuntu nayemerana yarata atuma
omushijomba kara tugambara wo Somalia ngo bakamweta nawe umumiringo ko bamuteraho miliyoni igana baje ngo nozitwara ninga tuzihereza ratureta umuto gwabo abamwe ebirungi byese na namagara turahize ndahire tari yitu ocheza ochigo warwo mukono y'ekicuncu ugambira abantu tekitiri kucicereza kandi mu mazima bubu wene mugambirwa no batakajungu hatakajungu nisima ranga habweco konkane biyakoze ratakajungu cyo tuciru konka kuda ngo cyo miro mushaheje jumene muceje nisa nange ndagambira abanyiganda World Bank kiyatushariro what signing that effecting no bwana Paul besides what signing that effecting Jonan orders za Okubiri was following kunkana nyenda ngo ikibuzo cyanye ni utakakidonyo kandi tikubasa kidogiga ko ari ubwo ya kidogi tunanga turewa Jonani yakimarade kigano ikibuzo kikakiriye ambabuza Bob Wine his position absiyaga yabaga kamati bambuza MPs be kubatira karuru yajya mu bakagwa meaning ngo tubartwire mu kugombenda so akana yihakana karuru ku parliament twantura bizore nk'abantu bakuru cya kabiri bakabuzire kutaha UK abo kishuko cyashogera against steps yago 10 years ago bamukiza yatahamu yajatungani yo mwana hatakura so my point is nupu ngawo because you Jonan you don't talk manarga microphone ali pagira kibira you never know kama kwire you are no very good kunga twete kutunga national leader ya level ya Bob Wine his position na political issue targeting morals ngepsi and thank God you detest them no byanga exactly what is your position kani abari kutureba wano yombekeka yawe no mucara wa umuntu gumo kurere mwagambira muka utakayombekese byagambira wa murana good wachetegereza wabo no mukazi wawe ninga oyino kutura nawe mu mwashita mu muntu n'umwatese zakweze yanyu nimba shababe nibiya yombekeka yanyu ebyo takari sigisibwa okijoka hure byaganira murano ebitakwise otakumanya siyasa yaba yatakwese kwa kuba yo mu Uganda nchiko zindi kuza munyone no wikitini sababu Wine nitwangira kimwe bisiyaga kutandikira hariwe kwikahari nyowe ebyo byagambira yero nyotimba tamwine kandi tikondo binjeme kandi tikondo kumanya bigendo byagambira yo but the point is ekayitu tujombe kise when we are here abanje byakugambira aha no byima matu ohure byagambira abajungu ryo mujungu Mana hatu no yenda chi byagambira kuriya tiko bimaze ko ke bintu kumanya ko nasashira abana ko nasashira abana beza byo kurya umamenye siga what else do you think niki umuriye byona niki ikubasa ku defining umwaka wo tukire umwaka wo gwasa ko iyo bari munonga mu Paul ndagagarikira cyo garika mu kibuzo cyabo wiro bwingi ni nyanga kakuchena nako sorumiri ni ntangara munonga nashanga nko wishe mu Jonani abo kuwanjiro tatiyo koraze kutaye wa Paulo mukanyisigaza kutaye wa Paulo natakira mukazi wanje that is discipline otarindira ngo engwe yaza kuzoko nabariyo nabatari mukabanje ya iwanjira ngo umuntu akatekateka munonga biyagamba ceri excuse me nabali mukazi wanje so tu nabana representing a family yanjye so no kwara steyo wanje otinywiri izoba niza kurya bwemi abo kwatindumuka uwaza kamera ngo waza kurya bwemi ngo abo kwatorumuka tauza kucitekateka ngo nukora kuryo so mbaza kutekateka ngo no wawe nukora kurya tu toza kubaru yare toza kuba so analytical a statement ya bakagurwa okugurwa n'element eri kugira ngo mbari mbaza kwa sente uri noza kucwa muncho mwe tari yawe bakagurwa that statement is very hard hata bo bakakana wait bakagurwa one anko kujonani yagamba no bo bakakana yetware mama yetware noreba result is also in the spring nkiwe no tinka chireba because no chara tokuchara kuditsara kutinga utafayo amon ka managing amon ya okay result is in the spring nchina ninyenda gamba unene ngutomeze mwanda biya wangeroti bakagurwa ngo kamba yinje statement ya Jonani atinka ba forced kutsindika bayo batari ba coordinators banje icyo kimanyisa ngo eketari ntwamu yawe so wayemerera ukagira utaza aba akari mukasera kazo Jonani ati nawe kuna na ocho n'umunyamaburo yacimanyaga mu atamusabu kama nchimanyisa ngo nawe ochitin sababu Wine kuza gukora statement yaba akagurwa
timasanga kabe ni mwencho mwe yabe yo muyango yabereri against what they did at the floor of parliament nibasa kusanga baciremu kugira ngo maybe we are supporting this or we are voting against this bwanyuma yo kugurwa uko ni settlement yitkuza kutwara toza kunjera uti ekagambirwa heru utagitwara ahubwo ekagambwa umunyayuganda ekindi mwenu omwaka wo gutubumba ko guhendera ncheme ko gurumwe byo kwega bingi one sheme ko ntwega ngo mwebembeza sheme ko cyashe umwebembeza wena bible n'ijyango tasheme ko ine cyagdayibo mwembeza rengo rwona we assume ngo tosheme ko ine cyogdayibo amwebembezi uri na leta matsiko uri kutekateka ngo regime eroho ngo teri mu matsiko nimba ninjera noreba nyanda kwicyo kurebera wishemwe Paulo n'abaturikize n'abakutereba wakomera embuzi ibiro wazikomerana buri imwe karebo ko ndije karebo tuzikwasa kuriye notantire de yaguri zikareba hamwe nubwo mugo kuzicereza kuriye wagira ngo zigume mwene yareba kakacupa kameze ndizo nereba karya zona zikomereye ine ejine nyurira ngenzi yayo ngo bene yakahika iriya nenyurira iriya ngo bene yakahika tuzerigera buzahika amezi notantire zabanza zikanywa gamwe zikagaruka zikija zikanywa gandi mbona abanyigana nkayenze ngo tazomwumberejo emberere mwe bishoba bingi nkebiya bishimwe bari no bagamba really nyenda ngo tuzo mu politics nkana bagambira aha twirira karuru na munonga nka ikibine cyaba kamagara na nyesige cyaye narimo bwanyuma yo kushoza road maps za structure imetumine bine muri yaba MK pare nyuti ndwa MK please edo MK is not amoni aba NRM yes aba NRM bakashoza road map yabo tukashoza road map yo kugendera mu system I mean yo kora structures so mbona kayenzere ngo kakaruru katakatereka tirinke mbuzi zikomera ine zitakurebana tugume turebana kungatumanye nguru yare if Paul yayatuzingwa kuba ogogo tona tumuzenyuma katika bicikagere no mpatekiza no mu umwihangariyona kwa wahibo ukabamo bembezo kamagaro kansara w'abantu ukora ikiba kikansara shimikwa nakora kwa wahirwa ukaba activist reka kubeya munonga nka amoni wan amoni niyenda ngo koragarice kutunga umuzindaro ye ikintu nyenda ngo actually nyo kayenzere ngo abanze aye iki yargagamba ati ya twanani ngamba inare matimu tumuri ba inare so I want to nyenda ngo manye ndiyarwa we are recruiting 3 amuhera yecho nyenda ngo tugume to atachinje enshobi z'abantu nkabantu yakora inshobi jumwa atachinje honka nkawe at for example katana kora inshobi nimbanta namazuma ni hinye family inkorgamo ngat family jungu niriko yakora inshobi nabari nyisiga natnarga nkakora inshobi nabari nyisiga it is not the family, it is not the party, it is not anything atika noromba doctor against other people's ubundi kurumba manyati kurumba FDC awukota kubanyuma yo kutanda ko rugendo rwo kwenda kuzahura ihanga kuko yabe nagamba bama yo kubura amatsiko go kushikayo bwanyuma yo kushiko mwazi yogwe atakashikira yabe naza tashime ko narenga abantu tubaci nabona bari umwazi that is what is doing echa mweru munonga nshonge Paulo nyo mwaka guri n'ubuntu gubumba guhendera anibinje ngwegere mungu taruho umuntu wena ori yahiguri y'amateka icyo ngacega bwanyuma yo kugira ngo ba member parliament na cabinet members bataramana bamwe aba misusingire amabati agabire garment for karamoja nyo n'ubuntandikire kureba minister kuzumukoti bakuza kushomero umushango ngo yibire nibumbandaze kukireba for sure ecyamwera umunonga inari mu tera matsuko kugira ngo ububembezi batari umuntu uri yahiguru yicaragire bari munonga Paulo. Okay, but what we should know is that when Bobby wanted Uganda's attention and support, he was against gayism. So don't get surprised because he's expressing his realm and the so-called allegations are coming true. That's the real Bobby Wine. Please don't stray away. No matter ataho and all the way from my home sub-county. Okay, messages Zuku mazete nkuna shome. Hey, I'm smart, thank you. Kare.
Now, FDC baza kuheza umwaka wo Sky TV irakari abantu. Olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika. Kyenva mmunaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera. Ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Yo mshisha kuna kutumepa kwa ngodi shopping ngajileta njukuza ati wisha wasamaha watu wa jumara kwa kakade chotinga chile. Sasira nakankahundi dali eche kubona bona niko magara ganje niko nyine kulemeraho bamenya boti bizano eche kindi kugamba madamu kankusha bonyongere embogo nenkolera bambigire mbabazi nyabo nyongera yoko bucupa embogo extra embogo kumbusha 2 in 1 ekituzi darasa ibikorwa batendo bekale limited kandi bihamibwa ba UNBS ukwenda kushobora teresime yazuru umushanjuro 5 cyenda na mukaga ana na mukaga makumyana nange yazuru umushanjibi makumyasha ashatu nishatu ikuminemwe Yesu atuzari wagira ngo leta sima bro wajiha kandi nangungu ne fretatiza murabo wabo namwe no munohireji ni cyaba JP Events and Management bashaziremu bakakoretero kuzinduka ko mwaka 2023 abero 2024 byo kwikumenebi yabero Boxing Day bwena abantu mwena okorwa myanya ngacuruhura kazo sembabure kabura mbarara na hand holder kwata ko ine ko nakacena kahangu ukareta tukabagane nk'abanyankore hari Shazi Farm Lodge omurushere curuhura kandi imiryango neija kwigurwa hushahina zakasheshe tushemererwe turukugashura turukuzana imizano yenzarwa munko kufukana okugambente okwevuga hamwe n'ebindi byinji kandi hari yabaho nabeshongozi bo kushemeza abaramunga Angels of Christ Choir, Zion Choir, Vision Choir hamwe na Trust Choir n'abandi binji. Ebi byona bitebekanisiwe MCs Paul Abaho hamwe na Johnson Matusa. mukamani manyangu hari hizobe uyu mwombechi n'ingano yenda kumbika ikiriza kwa njurire aba Borenas Stone Limited abarukorera kandi bakakubuza buri kikacona icya Pevas ezo kwa mu mbuga omurangi zitari zimwe na zimwe hamwe na designs nyamwingi ezo murembe bakora concrete blocks ezo kuombekesa bashubuza tiles, paving slabs na cobblestones hamwe na compound walls omubindi nyamwingi kandi cyo mutano uwambura mu bwingi ebyentambura no kutesa nibashangwa murimbarira koranoria hehe na Weybridge ahangute yambarira masaka gamba nabo anotu mushanju notu mwenda 30 13 14 ninga notu mushanju mukaga emwe not ina chinana na mushanju chinana ni shatu Borenas Stone Limited.